हेलो दोस्तों मोर चेनेলত आपनालोকক नमस्कार। এতিয়া অসমত বৃহৎ বানপানী হৈছে। এই বানপানীৰ কবলত বহুতো মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই বানপানী পীড়িতৰ বাবে সাহায্য আগবঢ়াইছে বিখ্যাত ইউটিউবাৰ তথা কেৰেমিনাটি। তেওঁ পাবজি গেমৰ পৰা ডোনেট কৰি 10,31,136 টকা অসমত দান কৰিছে। অসমত আৰু বিহাৰত দান কৰিছে। অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলক সাহায্য কৰিবলৈ। বানপীড়িত মানুহে এতিয়া খাদ্যৰ নাটনি আৰু বহুতো ভেমেজালিত পৰিছে। ইয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁলোকক যিকোনো উপায়েৰে টকা পইচা সাহায্য কৰি তেওঁলোকক এই দুৰ্গতিৰ পৰা উদ্ধাर কৰিব লাগে। आसाम के लिए बिकॉज जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, आसाम में बहुत बड़ा एक फ्लड आया जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ओवर 40 लाख से भी ज़्यादा घर उजड़ चुके हैं। और जो आसाम में काजीरंगा पार्क है वो डूब चुका है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और गाइस बहुत ही यार इन चीज़ों में ना कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं होता, ये बस नेचुरल चीज़ें हैं जो अब इसे कोई रोक नहीं सकता ना, रोक सकता है बट स्टिल यू नो। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, हमारा वही फॉर्मेट रहेगा। तुम लोगों की तरफ से जितना होता है उतना तुम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग नहीं भी दे सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रीम को सपोर्ट करो ताकि और लोगों तक ये स्ट्रीम पहुँचे, वही चाहिए बस। और बाकी जो ऑब्वियसली यूट्यूब 30% काटता वो 30% मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। एंड यस लाइक दी योर फॉर्मेट्स। কেৰিমিনাটিহেন ইউটিউবাৰে এনেকুৱা সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাৰ হেতু সমূহ অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এনেদৰে যাতে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে সহায়ৰ বাবে। আমাৰ অসমতো বহুতো ইউটিউবাৰ আছে যিয়ে এই কামত আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, তেওঁলোকেও এনেকুৱা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। কাইলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে ভিডিঅ'টো।